Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kan mi kesenterik kum aktor pi kai dan ang gajang ay musim lang. Kum para mangi para artis ma para nangi film apong ma kapas ngotanat kolong ba nang ketip sapi kolong ka kane kolong khabor ka bangi ketip lang kolong kajing sun okti lang kajing kentiu lang kajing ay musim lang para mangi mangi film te film kajuk kum sapani na kane khatsandrik jung na Julai arja arwa te nga kentu akan pam nga pentip ro syaki parlok parjor neki kita ki nong kersan makin nyawan ped lang film kajuk khasan tarik jong ni banai Julai se marja apa nakaba pinon sakit la kejong khmat hang taipo video cinema hall Shillong Sepet an ki komedi jong ki lam jisai mamadang mangwa. jing sha te ngari big fan jong marang ba ngabasa komedi jing i te kat ba mi ki video jing i ngasai ped ba ngasai komen ngada pendan por kenang hi bangan komen nama tai marang ba namar boleh ngai tanat kerkom acting jong i nadu ke ak jong i hadu ka everything kay hab bete mat berakhot ka nadu karyam ka bet ka story jong i kerkom ak khmut lai tip tok palat tak ada ngai tanat i ti hakane film sataru sultanat pada badan lang mai ti nga IMCM i bagi nang kiu shaprang ti leng ba ka jing tristam namar halaki jong ki ubre na kabre ngidan la jong kasap ti pendan kam hok ika ngaru ngala pendan la jong kasap di la jong kasap ti hinam la bantu ya kata ndai shu ombai nin nyai kentiu lang nin nyai mesim na iwai di iwai khnang bang ini long lang kawai kata Don option like pet film. nga te ngan lei bet khatsan tarik Sisdang bet mo. sisdang bet ngan Di marway na bet mo. ngan lei ber ki parlok Allah. namar ngila de biya pen bet ki parlok Lipat kan tadi di production. Alhamdulillah. Kebetulan.